amandla omhle kaThixo elokunibingelela nonke egameni lenkosi yezulu lomhlaba uShembe uNyazi. Amen. Ngowakacela isibongo ngizalezweni laseBergville. Tempele ngikule Bergville igama lalo kuthiwa kusethela umusa umshumayeli uGabela umkhokheli uMasibuko. Amen. Bese ngokuhlala ngibe la eMlazi etempelini laseThabani umshumayeli khona umkhizi umkhokheli uganele kwaNdlovu. Ayibonge inkosi enkulu yamaNazaretha. Amen. Manazaretha masiphathi kwamatshe sizovuselelana ngoShembe. Kuzoba kubili kuzoba amaHebheru 10:24 bese kuba isihlabelelo sikaShembe. Asikondane mase sikondele bese siyavuselelana ukuthanda nokwenza okulungile. Bese njalo ngamasabatha singayeki ukuhlangana njengoba ekwandeni nasebuhleni nakweminye imizi kaShembe emkhulu behlangene. Kodwa mase sihlangene kanje senze njani? Bese siyayalana maNazaretha. Into efuna uShembe ukuthi siyalalane umhla wokuphela ngoba iyona into esizoyikhonzela le ukuthi Shembe mhla kufika umhla wokuphela imphefumulo yethu mayingaduki. Kakhulu ngoba siyabona usuku lokuhamba emhlabeni lisondele futhi kwabanye selifikile. Kodwa masona ngabonga sesilazi iqiniso. Uthini uShembe? Uthi awusekho umnikelo ngesono kodwa sekuhlalele ukulahla kwesabekayo. Yebo ulako oluvusiwe oluzoqeda abaphikayo. Kodwa umthetho kaMose wenze njani? Sivuselelana kanjani 42 emthandazweni weSabatha. Thini uShembe emthandazweni weSabatha? Bangazenzi khona inhliziyo zabo 42 abangaze basho ukuthi asizalanga lutho uma uyishononyoko beke bakusola. Njengoba siphathi kwamatshe amhlophe sizovuselelana ngalokho ukuthi njengoba siphuma emakhaya nje ikakhulukazi laba fowethu nodadewethu esikhula nabo siphuma emakhaya kunamagama akhulunyiwe ngabazali bethu. Kungabe kubazali bethu sesiyisolile yini? Ngoba izohlupha lento yokuthi la esontweni siye lapha empengeni kaShembe sifike sibike usizi kodwa kuthola ukuthi impendulo kayibuyi kanti sishawa verse 42. Abangaze basho ukuthi asizalanga lutho ma uyihlononyoko beke bakusola kuyisiqalekiso lokho. Bangaka abantwana namhlanje abaphathi kwamatshe amhlophe abangalungelwa izinto abanye sebeyayibuza ukuthi kambe Shembe mangikhuluma kuwe noma ngicela ku uyangizwa yini? Kubazali bakho bayakuzwa liqalo before uzoShembe. Khona ekhaya bayazi ukuthi uyiNazaretha, khona ekhaya bayazi ukuthi ulani. Bodadewethu uShembe aliphi igama lokuthi niyintethelele. Kodwa into yonakala konakala amagceke asemakini konakala ibaza asemakini. Kungabe kubazali bethu ngaleli phutha lokuthi thina sadlala ngani seniyisolile yini? Kubazala kesime ngoShembe. Kubazali la kunesifusiso khona somuntu la kunenhlanhla khona yomuntu. Kungabe sesiyisoli thina insizwa njengoba sesiphakathi komuzi kaShembe sesiyisolile thina kubazali bethu ukuthi seyingane zabantu ey'ney'ngane futhi. $57 isihlabele 57 what? Yeah, 57. 57. Njengoba silala maNazaretha sizofuna indlela. Kodwa indlela sizoyifuna indlela ekhaya. uJehova inkosi yethu. Umdali wezulu ungalifunda ivesi hamba nayo. Sifunelena abathunyiwe. Ukuhola abantu basekhona nabantu abathunyiwe ukuhola amaNazaretha. Ukuze babayise kumhlali neziyoni. Emzini wokuphumula.
ngiyaphumula ibalimazile kodwa nayo into eyinkinga namhlanje yenza thina singaphumuli singakhululeki ukulimala ekujwayeleni abayithanda thina sininyazwa indlela kaShembe sesiyayithanda saze sakhohlwa ukuthi sikude khona namhlanje abantu abasotshela icontent mayizoya esontweni siname amabangani bakhe khona bezombona ukuthi namhlanje ugqoke kanjani. Ngiyabonga Manazaretha masila sizofuna indlela kaShembe wonke umuntu akabheke ekhaya la iphuma khona ukuthi kubazali bakhe akasolekile yini. Ngelinye ilanga kwakubona phakathi kwalomuzi kwanikezwe iqalisuthi inkonzo kwase kusukumenye insizwa ithi ngeke ngahlupheka ngaze ngancama ile ithi lensizwa ngase ngihlangana neinsizwa ngigida nazo ngase ngithi weinsizwa nami nginosizi ake ukuthi ngomthandazo ka-12 ngiguqe kunye nani nangomthandazo ka-4 ngiguqe kunye nani ningibike kuShembe ukuthi ngifundile kodwa inhlanhla nginayo. Ithi lensizwa kwakuJulayi ithi saguqana lezi insizwa ngosuku lokuqala sawuguqa u-12 sayibika lensizwa bangibika lamadoda saguqana ngosuku lesibili kwawu-12 kwawu-4 kuthi ngosuku lesithathu siguqile kwathi emveni komthandazo ka-4 yayisifika le nkosazana yathi sifanibani uthi omunye wathi yebo wathi yabo nje ukuhlupheka nje wathi usazohlupheka wathi nje ukuhlupheka nje usazohlupheka wathi omunye hawu sifanibani ngoba yini hey athi kuba nje ubuqili bese ucabanga ukuthi uShembe ufana noyihlo lokwazi ukumkhohlisa. Shembe akakhohliseki Shembe nje akakhohliseki noma ngabe umdala kangakanani noma ngabe ukhule kangakanani ungakulinge uma ucabanga ukwenza ubuqili bese ucabanga ukuthi uma ukhohlisa thina noShembe uzomkhohlisa. Ithi le nkosazane kuye angani uyazi ukuthi wena ngidlule emhlabeni mina isibaya sikababa sesoniwe nguwe. Uthi omunye hawu sifanibani njengoba ngihlupheka ngihlushekiswa yini uthi uhlushekiswa yimi uthi uhlushekiswa yimi ngithema ngidlule emhlabeni ngathi ngiyakithi la ngizalwa khona bathi asikwazi wena unjeni wena ubani uthi ngahamba ngathi ngiyakini wathi wasikwazi wena silazi icala lakho uzobikwa la eKhathusi wona ke uthi manje njengoba uhlupheka nje uyakhululeka mhla waya kubazali bami wayovuma icala lokuthi ngidlule mina emhlabeni abazali bami bazi ukuthi ngiyintombi ade angisentombi ngoniwe nguwe. Ngoniwe nguwe imhla uyakhululeka mawufika futhi bazali bami uyofika uvuma icala bese ungithatha ungenza unkosikazi wakho ngoba ngeke unkosikazi ozolotshwa kuwe ungangithathile mina. Exodus 22:16 umuntu insizwa zakithi eyintombi ingesingo kodwa usokuye beselala nayo akayiloboli beyini ibe ungakhe nani insizwa elifikile elingakayifaki ingubo emhlophe kwazini lokhu emdlaleni kwenu lana ngidlala khona njengoba seniphathi kwalamatshe amhlophe ma uNkulunkulu ezonikhumbula nikholwe noma ngabe akanikhumbulanga nize nazi uma kuney'ngane zabantu ezoniwa yini nayo imbenge lapho ibekiwe nonikela nakhona noze nigobe ningayitholi impendulo nishawa izalukwazi ey'khalayo ngemqoyiso yey'ngane zabo engadliwanga eyadliwa yithi saqede sabaleka sayakholwa Nkosi ayibusise.